Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Yudiansah. Pada hari ini Rabu 2 Juli tahun 2025, Sekolah SLB ABC Bina Bangsa Cianjur, Jawa Barat akan membacakan surat Al-Maidah ayat 92 sampai 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa atiur rasula wahdaru. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisay'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Wa man i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammida fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi
yahkumu bihi dawa adlim minkum hadyam balighal ka'bati au kafaratu ta'amu masakina au adlu dalika siyama yuduqa wa bala amri afallahu amma salaf wa ma'ada fayantakimullahu wallahu azizun duntiqam wa ma'ad wa ma'ada fayantakimullahu wallahu azizun duntiqam. Sadaqallahul azim.